Bakwethu vumani ngilamukele kuhlelo lwamaviki wonke buza iBhayibheli uphendule okhuluma lani ngumfundisi uS Ndlovu ngilamukela ngomusa wenkosi sikhangela incwadi kaSambulo ngiphahlwe ngamajaha amabili umfundisi uOB Mpofu lo CK Mpofu abasincedisayo ukucubungula lindaba lokuhluba indlubu ekhasini ngicela ukubana ngakabaniki ithuba lokubingelela ngihle ngilinike inombolo zocingo funa ngizilibale ku-071 844 196 inombolo zocingo lezi lapho ngacela khona ugwalo iGreat Controversy ubana ngicela iGreat Controversy sikuncedise liyakuncedisa ukuzwisisa lezi zinto esikhuluma ngazo bafundisi yalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli siyaxhumana njalo kuzifundo zethu buza iBhayibheli kuphendule okhulumayo umfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli siyahlangana njalo kule iviki lapho esikholisa khona ndawonye ukufunda ilizwi likaThixo. Sengathi uThixo angaba lathi asichasisele asiphe ukuzwisisa lamandla okuphila esikufundayo. Umfundisi uOB Mpofu siyabonga. Siyabonga abafundisi thina sihle singene enzikini yendaba ukuze singaphelelwa isikhathi. Silokhu sikhangela incwadi kaSambulo isahluko sesibili ngithi kunjalo. Siqale ngebandla lase-Efesu lamhlanje sikhangele elangaphi kanje eleSmena iSmena Fundisi CK akusichasisele ngamafutshane lali libandla ngiyacabangela ukuthi mfundisi OB wawudlula eEfesu yeSmena ngabona xa hambe deliver izincwadi adlule eEfesu asesiya kuleli lilandelayo siyabonga kuthiwani ngaleli bandla mfundisi siyabonga mfundisi sizafunda lapha encwadini kaSambulo isahluko sesibili ivesi ngelika 8 engxenye sisehla size siyefika kwelika 11 angizikwabala wonke ngizafunda wakuqala ithi yona ke la kuso isithunywa sebandla eliseSmena loba uthi nanku akutshoyo okuqala lokugcina owake wafa kodwa ke osephila uthi ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho lobuya ngabakho kanti wena unothile lenhlamba yalabo abathi bangabaJuda bona bengayisibo kodwa beyisinagogi likaSathane. Singananzelela ke ibandla leli eleSmena esikhuluma ngalo mfundisi lisukisela embalini yomhlaba kusukisela ngomnyaka ka-800 lisiyafika ku-8313 engxenye lika-Efesus antsho sike sakuthinta ukuthi lona laqalisa kusukisela ngesikhathi sikaJesu ekuzalweni kwakhe layafika ku-100 AD sokulandela leli eleSmena leli sinanzelela ke ukubana ke ibala elithi Smena licho iphunga elimnandi lokho okunukelela mnandi uqhashi olumnandi so ke sinanzelela ukuthi njengoba ke sesifundile lapha ukubana ke uyathi ukubana ke lanxa uhlupheka lolobuyanga bakho kulenhlamba zalabo abazithi bangabaJuda kodwa ke wena okwenzayo lokuvezayo kutshengisa ukuthi wenza imisebenzi emihle so uzananzelela ukuthi iphunga leli lize lifaniswe ngomure umure lo ke sinanzelela ukuthi leli bandla futhi lanxa kwakunjalo lalizadlula phakathi kokuzingelwa lokuhlaselwa ungakhangela imbali vele ebandla kusukisela ngomnyaka ka-800 usiya ku-313 kwaba khona ukuzingelwa lokuhlaselwa kwalo so ke lanxa lalinjalo ke kodwa ke lalitshengisa ukuthi liyalandela imfundiso lenkolo kaJesu. Inxa mfundisi ufuna ukusincedisa ukuthi la iphunga elimnandi leli ukhunywa ngalo laliphunga bani sikhuluma ngabaseFesu ukuthi babethandana babesebenza babekhuthele lapha sikuyini esikukhangeleyo ngephunga elimnandi leli likhuluma ngani limayelana nani iphunga elimnandi leli esikhuluma ngalo mfundisi likhuluma ngokuqinisela bephakathi kokuhlasela abalahlanga abadelanga ukukholwa kwabo babambelela emfundisweni yeqiniso so yiliphunga elimnandi
leli esikhuluma ngalo ngoba abanye bangadlula phakathi kobunzima la singakhangela kulezi insuku umuntu angagula agulelwa afelwe selahla ukugolwa kungaba khona abanye abacothozayo khona abazange bakulahle yabazange bakulahle ingxenye okunye khona phana ukuthi abantu laba babe sithethina babe zingelwa kodwa ukuzingelwa kwabo kwaba liphunga elimnandi ngoba ababebukele bebulawa iningi labo bathi lathi sesifuna ukufela ubani uJesu so kulokuthi ukufa kwabantu kwethusela abanye babaleki kodwa kwaba liphunga elimnandi kwabangela ukuthi abaningi baphenduke bamkele uJesu kwabanika isibindi yiso yini isikhathi abantu bephosele inyamazana ezilambileyo zibajwamjwamula kunjalo babe lambisa izinyamazana kwenye isikhathi babaphosele bathatha inyathi baziqale ngabo inyathi zibe lolazi bahlabahlabe kwenye isikhathi babafake phakathi kwezithungo zotshani balayithe babachise kulendlela eziningi ababezisebenzisa ubazisa ubuhlungu kunjalo kodwa kube liphunga elimnandi ukuthi ukukhola abakulahlanga lokuthi kulabanye usikhona nxa umuntu ezimisela ngento nje kuthi ukuthi lami kuthi into leyinkulu le kuthi ukuthi lami ngayilandela no lami ngime abaningi baphenduka ngenxa yalokhu kuzingelwa mina kuzingelwa mfundisi enxa ufuna ukuthi usitshele khona ukuthi kwakuyindawo enjani lumuzi ngasikhuluma ngawo Simena lapha ibandelela likhona kungakhona esikwazi ngawo idolobha lelo kuthiwa idolobha leSimina leli babe libiza bethi bona lidolobha lempilo a city of life ngesizathu sokuthi eAsia Minor lalingelinye lamadolobha amakhulu so kwakuyindawo lapha babekhola khona ukuthi kuyatholakala impilo ngoba kwakuyidolobha elikhulu kulabantu abanengi njalo so kwakusiba lokuthengiselana ezamabhizimusi zazihamba kuhle eSimina ungakhangela indawo le ngitsho la namhlanje eTurkey ngale yo indawo elamaKristu phose amanengi ngenye yamadolobha elamaKristu amanengi indawo yona le eSimina ngoba indawo yempilo lapho abafundi beBhayibheli nxa sebekuchasisa ukuthi kwakulidolobha lempilo kusitsho ukuthi abantu abafika eSimina babe sibakwazi ngoJesu onguyona impilo yikho la namhlanje leli dolobha kulidolobha elilamaKristu amanengi abamkele ubani uJesu njalo leli dolobha lahlangana lama earthquakes amaningi kakhulu lokuzingelwa le persecution ukubulawa kwabantu abaningi ngoba libandla labantu ababezingelwa futhi ngesiKristu so khona lokhu ukuthi lalizingelwa kuyahambelana lokuthi vele idolobha lakhona lona ngokwalo lalivele lidolobha lokuhlukuluzwa ngaleso sikhathi mfundisi Mpofu kulokukhulunywa kohlupheka kwensuku eziyishumi iminyaka elishumi ungasichasisela ukuthi kuhamba njani khona siyabonga mfundisi sizafunda lapha ikakhulu ivesi ngelika 10 ukusahluko sesibili lapha iBhayibheli lithi lona ke ungesabi inhlupheko eziza kukuwehlela bheka uSathane uza kufaka abanye benu entolongweni ukuba lilingwe futhi liza kuhlupheka insuku ezilithumi ibisisithi yona ke ekucineni thembeka kuze kube sekufeni ngiza kukunika umqele wokuphila ngamanye amazwi lapha sinanzelela ukuthi inhlupheko lezi zaba khona ngesikhathi sokubusa kukaDiocletian insuku lezi ezilithumi okukhulunywa ngazo kuba iminyaka elithumi iminyaka elithumi futhi isikhathi eside umnyaka owodwa ukuhlupheka kade silendlala kakhulu kasifisi ukuthi ozawe lendlala kade sibe kulomqando wesabekayo okweviki kuphela kasifisi ukuthi uhlale kunjani yiko sithi nxa ukhuluma ngensuku ezilithumi ungaqhubekela phambili so sinanzelela ukuthi ibandla leli lanxa ladlula phakathi kwesigaba esinjalo sinanzelela ukuthi kalizange lidele lamalunga akhona kazange adele ngoba isikhathi lesi kwakulokuhlukuluzwa kwakulokuhlaselwa kulo ndoda lo okuthiwa nguPolycarp waye vele ekhona khonapho kulelo dolobho wathi sebebuye kuzambopha wayini yena wayengumthungameli webandla so ke wathi sebebuye kuzambopha watshela unkosikazi ukuthi abalanda ukuzambopha abaphekela ukudla yena ngesikhathi bephekela ukudla yena ngapha ekhulekela abantu bonke abasembusweni weRoma ngaleso sikhathi okwenza ukuthi umbusi ananzelele ukuthi indoda leyi isenzo sayo izobotshwa
kodwa ke yenza umuso ongaka njalo ilokhu ibambelele ukukhulekeni. So sinanzelela ukuthi ukunconywa kwaleli bandla lapha xa usiyagcina evesini ngelika 10 laphana ke ithi yona ke thembeka kuze kube sekufeni ngiza kukunika umqele wokuphila. Kusitsho ukuthi la nxa abanengi babelahlekelwe impilo yabo sikhumbule ukuthi uJesu ngiwakuqala lo ukugcina wayefile kodwa ke wavuka osephila kuze kube nini nani lesandleni sakhe uphethe amakhiye okufa lendawo yabafileyo. So abe sesithi obambelelayo ekukholweni kwakhe angaze akufeli ukukholwa kwakhe uzaphinda ayithola impilo yakhe nxa uJesu esesiza ngokwesibili. Ungathini mfundisi ngomqhele? Mina ngibona ngazathi umqhele uqhakathekile kakhulu mfundisi wami. Ngibona umqhele uyasifuqa uthiwa isikhaya ukuthi motivation. Umqhele uthini ngasi thembeka ngibona amaBhayibheli athi thembeka la nxa kusitsho ukuthi ufe ngiza kunika umqele wokuphila. Singathini ukukhuthaza abantu abaphakathi kwenhlupho sikhuluma sinje bakhona la nxa kungasohlupho olufana lo ukuthi babebulawa kodwa umuntu phakathi kohlupho lungamenza ayekele ukukholwa. Kuyini esingamnika khona okumkhuthazayo bona bangamazi okukhuthazayo kakhulu mfundisi wami. Uyabona ukuthi nxa umuntu angakutshela ukuthi udlula phakathi kwalokhu lalokhu kodwa ke ukukholwa kwakho akungapheleli lapha. Khangela phambili ukubana ke ngale uzathola umvuzo ukubana ke uzaphiwa impilo enaphakade. Khonoko kuyakwenza ukuthi la nxa usodlula phakathi kobunzima njengoba ke sike sakhuluma ezifundweni zakuqala leziyana ukubana ke kuba le glorious victory ekucineni ngayo. Ungabheka kuNkulunkulu yazi ukuthi umqele ungowakho kuyakunika ukuthi ube lesibindi lokubekezela. Ngenye indlela mfundisi kuyasikhuthaza kakhulu. uNkulunkulu kazange aphonga ukuthi hayi ufana kulandaba kodwa uthi ungathembeka kuze bese kufeni za kunika umvuzo wakho. Mfundisi engcenye ngifisa ukuthi ngikhumbuze abalaleli. Sikhulume lapha ngokuthi uthiwa uzahlupheka insuku ezili10. Siyakhumbula ukuthi sithinta incwadi kaDaniel sake sawukhuluma ukuthi nxa sikhuluma ngesiprofeti ikakhulu incwadi kaSambulo loDaniel ilanga elilodwa limelele ini umnyaka. So yikho sithi thina i10 days lezi kaso malanga angu10 kodwa iminyaka engu10 ngoba lokhu siyakuthola kuEzekiel ngo4 ivesi ngu6 uNumbers ngu14 ivesi ngu34 ukukhumbuza nje abalaleli. Njalo embalini i10 years lezi ungafunda ziqala ngo303 AD usiya ku313 AD. Ngesikhathi sikandoda umbusi obizwa uthiwa uDiocletian nguye owamemezela ipersecution enzima kakhulu eyo ibandla lesimina elanjani eladlula phakathi kwayo. Kule ndaba futhi ekaPolycarp ekade ikhulunywa ngubhuti laphana uthi yena uthiwa undoda lo uemperor othiwa nguStatus Quadratus wathi embona uPolycarp uthiwa wathinteka wathi uzalo ulungile lo akumela ukuthi ngawe uyabulawa manje wathinteka nje ngendlela ayesenza ngayo wasizama ngendlela zonke ukuthi aphathe undoda lo singamkhulula njani ukuthi singambulali. Wasehamba wamnyinyezela wathi hayi ndoda indlela olunge ngayo akuqalekise ukuthuke uKristu uyenza ukuthi ungabulawa. Undoda lo uthiwa waphendula wathi ngimsebenzele okweminyaka engu86 kodwa akazange iphambanise ngingayithuka njani inkosi yami eyangisindisayo. So undoda lo uthiwa bamchisa bambulala ngenxa yokuchumela kwakhe. Bamchisa esizombe sebembulele bamchisa ephile waze wafa kodwa wabambelela ekukholeni kwakhe kuze kube sekupheleni. Yilo ibandla lesimina esikhuluma ngalo lapha elamadoda anjalo. Manje mfundisi ke kulula kangakanani kathesi nje abantu oyizinto kulula ngizama ukucabanga nxa ukhuluma ukuthi abantu babechiswa bephila. Kuzadinga ukuthi kube lemvuselelo enkulu. Ngikhumbula omunye futhi ngezikhathi lezi uthiwa bamfaka kulama okunye okuyindlela babekusebenzisa kwakungathi ngamapani. Ipani zoyabi round so babehlalisa umuntu phezulu khona. Ipani lana bayichisa ibe bomvu. Umuntu lo aze ache aphele ngepani yona leyo. Kodwa angamphiki uJesu. Angamphiki uJesu athi mina nxa ngisifa kuhle ngifele kuyikhona ingoma ethi mayivuma mina ngife kuhle ngifele kuye.
Hayi mfundisi wathi ngishiye khona lapho. Engceke singathi sidophe. Ibandla lelo ungananzelela. Yeah. Iphakathi kwamabandla ayisikhombisa. Sithola lingelinye lamabandla elingela kusolo. Benzini zakuza khona. uJesu kalisoli leli bandla. Kalisoli. Khona kumele kusifundise into enkulu ngesiKristu. Uyabona uJesu wahlukuluzwa kakhulu. Esiya eCalvary. Kodwa uJesu ekuhlukuluzweni kwakhe kazange akhononi. Kodwa akwenzayo ukukhulekela izitha zakhe. Wathi baba bathethelele abakwazi abakwenza. Into enzima kakhulu esiKristwini yikubekezela uhlupheka. Yikuthi wale lokhu sithi uNkulunkulu ukhona ngesikhathi sobunzima. Yona le into inengi lethu khonapho asifiki khona. Abantu abaningi singangena phakathi kohlupho olunzima. Esikhathini futhi inhlupho zethu ziyabe zingafuni ukuthi sife. Ungelapane bo. Ungelapane bo. Ubeka kahle lapha mfundisi wami. So esikhathini eziningi nxa sifike ezigameni njalo siyaphika siyabe sesingasafuna ukuzwa umthandazo leBhayibheli siyabe singathi awusebenzi. Kodwa ibandla leli lathi lona loba kusithi ukuthi ngife uJesu wami kanginjani kangimphiki. Yikho uNkulunkulu elihlonipha kwaswelakala into angayisola kulo ngoba ibandla leli lalizimisele ukuba njengoJesu lalifuze uJesu kule ngoma ethi mangibe njengoJesu owahlutshwa wadelela kodwa kazange abuyele emuva kazange achiye ukukholwa kwakhe. So uNkulunkulu ngiyafisa ukuthi ngabe uyangiphathisa asiphathise sonke ukuthi sibe lokukholwa lokhu okunjengebandla lesimina. Ukukholwa okumayo loba kunzima. Ukukholwa okungabuyele emuva loba kunzima. Loba ngingasela impendulo yembuzo yami kumbe ezinhlupho zami kodwa ngibe kwazi ukuthi uNkulunkulu ukhangele uNkulunkulu ukhona. Singaba libandla elinjalo kuyaswelakala insolo kithi. Siyabonga mfundisi. Sesisiya emaphethelweni mfundisi CK. Nansi ivesi etholakala esithupheni sombhaphathizo. Ngithemba lokuthi ababhaphathizwe bangakhangela emva kwezithupha zabo. Ivesi yona libhaliwe ngiyayithanda kakhulu. Kodwa ngicabanga ukuthi abantu ngaze bavele bayikhangele. Ungaba ukuthi ivesi ebhalwe esithupheni sakho yipi ungamanga ukuthi kabayazi. Kulesithembiso kulokucebisa okuphiwa leli bandla licetshiswane leli bandla singakayesithembisweni. Siyabonga mfundisi wami. Mbona ngazani lapha siza kuhlanganisa isithembiso siphinde sihlanganise futhi ndawonye lokuncomeka kwalo. Uvesi ngungeli ka10. Ithi yona ke ungesabi inhlupheko eziza kukwehlela. Bheka uSathane uza kufaka abanye benu entolongweni ukuba lilingwe. Futhi liza kuhlupheka insuku ezili10 kulokho ebesikucasa okweminyaka leyana esidlule kukho leyana. Nansi isithembiso sakhona ithi yona ke thembeka kuze kube sekufeni. Ngiza kunika umqele wokuphila. Ngamanye amazwi lapha mfundisi wami sinanzelela ukuthi umqele lo wokuphila lo ukuze uye uthola kumbe ukuze ngiye uthola. Kuqhakathekile ukuthi ngibambelele. Ukubambelela kusho ukuthi lanxa kungabuye ezinye izinto eziyabe zidinga ukuthi singikhiphe endleleni esiporweni ekukholweni ekubambeleleni mina ngale lokho ngenze njani ngibambelele. Ungenza njalo isithembiso esisitholayo lesikhona esithupheni njengokutsho kwakho isithembiso sokubana ke uJesu uza kusinika umqele wani wokuphila. Ibala lithi othi ubambelela mfundisi ngelithi thembeka ngithi. Let us lithi be faithful unto death. Litshoni ibala leli bafundisi lithi thembeka lona ake sigceleni kilo kancinyane. Kutshoni khonokho ikakhulu nxa sikhangele leli bandla esikhuluma ngalo laliphakathi komlilo lalibaselwe emlilweni lalimphezulu kwamalahle. Ukuthembeka ngibona umfundisi ukuthi kutshoni ukuthi umuntu athembeke entweni ezinjalo ayikhona ukuthi umbeka kulanto ehluphayo hayi uzikhethela kodwa uphezulu kwamalahle. Ukuthembeka kutsho ukuthi yinto ovele oke oyaziyo ongene kuyo uyazi utsheliwe futhi ukuthi into leyi iza kudlulisa endaweni enje ezinhluphekweni ezinje ebunzimeni obunje. Kodwa ke indlela leyi ungayilandela ekucineni kwakhona iza kuyakufikisa lapha nofuna ukuya khona. So ukuthembeka kuthi ukuthi lanxa usufike lapho okulameva khona okubuhlungu khona wena uzaqinisela
ume khonapho ungathathe indlela ebhodayo kodwa ke wena uzaqhubekela phambili ngayo naleyo ndlela ngoba uyakwazi ukuthi ekucineni iza kufikisa lapho uyakhona so ke yikugagadlela lokho okuthenjisiweyo lokwaziyo lokutsheliweyo kungakhathalekile ubunzima odlula phakathi kwabo. Engizamfundisa singakayi ku-OB kuyaxhuma la kuJesu khona ukuthi uthembeka ngoba uyamkholwa kunjalo uyakholwa ukuthi uyoza kugcina uyoza kubamba njengabafana laba bathatha bathi bona la nxa engasoza sikhulule soze sikhothame la nxa engasikhululanga uNkulunkulu uzasikhulula kodwa nxa engakhetha ukungasikhulula asisoze sikhothame yikuthembeka kona lokho. Mfundisi ukuphela ufuna ukuthi singakayi sithina ngezinye indlela ukuthembeka yikwala ulokhe ukholwa la nxa kungakufaka engozini. So ukholwa vele awusoze ukholwa ungangena engozini. Kodwa engozini lapho vele ukholwa vele ukuthi ayimpi siyasa uthini kodwa uyikwala lokhu ukholwa ukuthi ungena engozini. Nxa omunye loba nguAbraham sokuthiwa abulala umntana wakhe kuthiwa uAbraham wayethenjiswe futhi uNkulunkulu ukuthi ngizakwenza isizwe kodwa kuthiwa uAbraham uNkulunkulu esithi ebulala umntana wakhe kuthiwa wayekholwa ukuthi ngaze ngimbulale isithembiso sizagcwalisa ngoba uNkulunkulu uzamvusa futhi. So kwesinye isikhathi ukukholwa kwethu kulesikhathi kule ndawo lapho kuphelela khona sifuna ukuthi ivesi liyani yabajaha amathathu ekhulunywayo siyiqedele laphana ukuthi uNkulunkulu uzasikhulula sime khonapho ukuthi uNkulunkulu nxa engangikhululanga angisekho lapha kodwa lokho ayisikho ukukholwa okungakwenza uthembeke kuze kube sekupheleni. Ukukholwa okungakwenza ukuthi uthembeke ukuthi ube kwathi uNkulunkulu angathanda angangikhulula kodwa sekungenzakala ukuthi ngingakhululwa kodwa ngizakala lokho ngikholwa loba ngingakhululwanga ngoba ngaze ngife uNkulunkulu uzangivusa angiphe umqhele wokuphila. Iyandithathekisa indaba yomqhele wokuphila njengesithembiso lapha umqhele wokuphila lo ungawubala ngibala lakhona likhuluma ngesipho kumbe ngomvuzo owawuphiwa abantu ababe bewina emncintiswaneni wokugijima babe banika okungathi esingathina ngokuyiwaya okuyiround okuyabe kugqizwe kugoqelwe ngamahlamvu amahlamvu nje abolayo lawa amahlamvu abunayo kodwa kuthiwa abantu laba babe serious kuthiwa indlela babe practice ngayo belungiselela babe thatha lezifungo ezithile benqa babe bayekele ukudla okuthile kodwa babefuna umqhele obolayo antu ebona indaba kodwa lapha iBhayibheli ikhuluma ngomqhele wokuphila ongaboniyo. So kutshengisa ukuthi thina kufanele ukuthi ukukholwa kwethu lokhu sikulwele ukwedlula laba ababegijima imijaho yamaGriki ngoba silomqhele wokuphila esiwuthenjisiwe. Ngibona ngathi ikho engingakutsho khonapho sikhona lapho bafundise enxenye nxa siyiphethe kakhulu yomqhele ngiyayithanda. Ngibona ngazathi uNkulunkulu usiphila izinto zokusikhuthaza unjani ngoba intsho lo Paul ngayifika ukuqina kwempilo ukuthi umqhele umelele ondlindele umqhele kasigijimelize kasihlukuzelise ukuthi lo mfundo wathi yimpi into le impi vele. Singathini ukukhuthaza abalaleli umlaleli uphakathi kobunzima uphakathi kwamalingo yebo kambe ungabe ungasikho lokhana kwaseSmena upha khona kulo dengeze olufakwe eziko olushisa luzabuya kunjani kodwa kathi abantwana baNkulunkulu balenhlupho abadlula phakathi kwaso omunye lokuthandaza sokunzima kusakhulekeki singabakhuthaza njani ikakhulu siyeme kuyona lindimana esezithupeni zethu mfundisi ngihlala makhuthaza abantu ukuthi akukhangeliswe sombhabhathizo emva kule ndawo kumele usayine khona kubhaliwe ukuthi yena thembeka kuze bese kufeni ngizakunika umqhele wokuphila anje umuntu angaqalisa angaphuthi umuntu aqalisa angaphuthi njengoba sikhuluma ngomdlalo ngikhumbula undoda eTanzania wathena uJohn Akhwari wathena ilizwe lami kalindithumelanga ukuthi ngiqalise umdlalo ngiphelele endleleni ukuthi ngizoqeda la nxa wayesekhula walimala halfway 21 kilometers esasayelwe ngenye 21 kilometers kodwa waqhula wacha intambo. Singabakhuthaza njani abantu omunye usephelelwa ngamandla usesithi ngawuyayekela
nxa ukhuluma ngoJohn Akhwari kuthiwa angithi umzimba wawususala vele wayevuza igazi eselimele. Singabakhuthaza njani abanjalo abanjengoJohn Akhwari ukuthi hayi uPaul uthena ngilwile ukulwa okuhle kunjalo ngiqeda ukuhamba kwami sengimelelwe ngumqhele athi akusimina ngedwa kodwa la wonke abathanda ukufika kuNkosi. Singabakhuthaza njani bazalwane singakafika ekugcineni? Esingakutsho umfundisi njengoba ke sike sakuthinta ukuthi kuqhakathekile ukuthi siqinisele kungakhathalekile ukuthi sidlula phakathi kwani. Nxa sihluphekele uJesu asiqiniseleni. Okwenza siqinisele ukuthi akula muntu ongafuni impilo. Ungakhangela kathesi abantu kulezifo lemkhuhlane echiyeneyo, abantu benza yonke into abangayenza ukuthi bathole impilo. Omunye uthengisa aze athengise lako konke, athengise lendlu aqedise baya efuna impilo. Abanye bahamba baze baye emazweni besiyadinga impilo. So uNkulunkulu lapha uthe singabambelele kukholweni uzasinika impilo esiyabe singayibhadalelanga, singazange sathengisa izinto kodwa ke saqinisela kuphela kukholweni. So engingakutsho kuphela ukuthi kudinga ukuthi sibambelele, siqinisele, sigcine ukukholwa kwethu. Emfundisi nguthabelayo ukuthi umqhele ukhona kunjalo wempilo kulawa wanqobayo anti sithe unqobayo sesigqiba. Siyabonga lokho sikhona phana esathina khumbula ukuthi uNkulunkulu usesihlalweni sakhe. Konke ohlangana lakho ungaboni sengathi uNkulunkulu kaboni. uNkulunkulu uyabona okuyenze wavuma ulesizathu esihle kuwe. Ungabe ungakasizwisisi yikho lapho ungena khona indaba yokukholwa ukuthi loba ngiphakathi komumo onzima kanga uNkulunkulu uyenze wavuma la nxa ungavelanga kuwe kodwa kuyenze wavuma kule into engqenye angisoze ngizwise khathesi kodwa ngiyakholwa ukuthi kuzaba kuhle kimi ngingathembeka. So indaba yokukholwa iqhakathekile lapha ekuthembekeni ngoba nxa ungayekela ukukholwa ukuthi uNkulunkulu uyabona uzacabanga ukuthi uNkulunkulu senjile uNkulunkulu kumehlulile lokho kodwa kumele sazi ukuthi uNkulunkulu akulanto emehlulayo. Kuqhakathekile khonokho bese sibambelela sinanzelele futhi ukuthi sifunde ngalaba babethembeka kuze kuthathwe izimpilo zabo. Thina khathesi akukademand ukuthi sikufele lokhu. So sisasahlangana lezi inhlupho ezisihlukulu zazivela ngaphandle kumbe suka ngaphakathi kodwa ezingasibulaliyo. Ngithanda futhi uverse 11 ekugcineni ithi wona lo onqobayo ngasoze alinyazwela kancane yikufa kwesibili. Uyaphiwa umqhele wokuphila, ukufa kwesibili akuyikho kulimaza. Balaleli nasi indaba nasi ingqobeza kithi basinika abafundisi nasi inkuthazo wena ophakathi kobunzima okathi ufuna ukuyekela thembeka kuze bese kufeni. Buyela khonapho owaqalisela khona, buyela ekukholweni ungachiya umjaho, ngene emjahweni kuseduze ekhaya. Ngithanda ubana ngilikhuthaze ubana uJesu ulindile lomqhele wakho azawubeka yena ekhanda lakho. Kasidibaneni kuviki elizayo ngesikhathi esifana nayo sixoxa ngendaba kaSambulo. Siyabonga.